اکنون دوستان گرامی با موضوع اساسی هفته میگذاریم. موضوعی که داومی چند روزی اخیر بحث و مناظره های زیاد رو با وجود آورد و طور ما دیدیم. البته نتیجه نهایی این شد که در جام شاهی اسپانیا بارسلونا غلبه کرد 3-2 ضد ریال مادرید و توانست 32مین جایزه خود را از مسابقه مذکور به دست دارد. اما قبل از آغاز همین بازی فینالی سر و صداها اطراف داوران بود. داوران البته زیر ضربین قرار داشتند، همون میکروسکوپ قرار داشتند. هر یک عمل و حرکت آنها قطع نظر از آنه که ماجراهای زیاد بود، حتی سخن درباره آن بود که احتمال بازی برگزار نشود. طلب ریال مادرید این بود که داوران عوض کرده شوند، مخصوصا گروه ویدیو داوران با رهبری گانسالو فورت است که آنجا سخنهای زیاد پیش از بازی گفته شد. در مجموع حکمی داور و فکرم بد نبود، با استثنای همون یک حالتی بحثناکی که در آخر بازی به وقوع پیوست. بیاید از همین جا شروع کنیم سخن رو در مورد بازی ریال و بارسلونا و بعدا میگذاریم به جزئیات دیگر. وقتی که حساب 2-1 به نفع ریال شده بود، من یک شرح خیلی خنده‌آور خواندم راستی در شبکه‌های اجتماعی. گفتن که ریال مادرید رو بسیارتر برای خریداری بازی‌ها تنقید می‌کردن. مخلصان گفتن که ریال مادرید حتی داوری بارسلونا رو خرید. اما داوران در این بازی از همه وظیفه نازک رو اجرا کردن، از همه وظیفه‌ای که فکر میکنم باری تمام دنیا گویا که در سر آنها بود، بسیار یک مسئولیت وزنی رو برداشت گرفتن و این هم در حال است که پیش از رقابت یک روز قریب که تمام رسانه‌های خبری فقط در مورد همون شبهه یا که همون مکتوب رسمی خود دسته ریال مادرید در مورد عوض کردن داوران بود. و بعدا داور را دیدید که شما مثلا یک نشست مطبوعاتی تشکیل کرده شود به خاطر داور، ولی داور رو ببینید که در اونجا نشست مطبوعاتی به خاطر او تشکیل کردن. او برآمد مثلا گفت اشک ریخت، برای اشک ریخت و حتی گفت که من باید خودم رو در همین بازی اثبات کنم که من طرف یگان طرف رو نمیگیرم. مثلا در بازی هم فکر میکنم اشتباه های داور قریب که نبود، فقط همون حالتی که آنتونیو رودیگر بود اگر خطا نکنم در یک حالت پنالتی هم اونجا باید ما با هم برمیگردیم، ولی وظیفه خیلی بلند رو اجرا کرده. من فکر نمیکنم که کدام طرفی رو گرفته باشد، با استثنای همون داوری کنوری که در وقت گل بارسلونا مثلا شادی کنان با طرف دیگر دوید. این چیز در نوارهای تلویزیونی نشان داده شد در پخش مستقیم و در داوری اساسی من فکر میکنم که اشتباه ها خیلی کم بود. خیلی خوب داوری کرد. همین گونه بازی وزنی رو هر نفر برداشت نمیگیرن، ولی او توانست. اصلا طور خودی داوران اسپانیایی اشاره کردن، شاید ما گفتن در قطار تاپ 3 یا تاپ 5 گروه داوران بهترین دنیا باشه. یعنی اونها داوران لیگ داخلی اسپانیا رو در نظر داشتن، چون که وقت اخیر شبهه زیاد بود، مخصوصا از جانب شبکه تلویزیونی ریال مادرید هجوم ها نسبت به اونها به نهایت زیاد صورت میگرفت و در تمام رفت موسم این چیز اصلا دیده میشه. ریکاردو بونگوکوچا در رفت این بازی به فکر من البته به قدر امکان داوری خوب کرد. خب بگذاریم اکنون به خودی رفتی بازی. ریال مادرید در قسم یکم اصلا بازی خوب نشان نداد و برتری کلان نصیب بارسلونا بود، ولی آنها تنها با یک گل پدری اکتفا کردند در نیمه یکم. بیشتر ببینید در مسیر بازی باز هم آن تصویر بازی پیشینه ال کلاسیکو چگونه مشاهده میشد. بارسلونا با جسارت به پیش میشتافت، ریال مادرید کوشش میکرد که ببینید در همه بازی‌های اخیر بارسلونا ریال مادرید این حال کوشش میکرد که طریق آن ارسال‌های طولانی به سمت خط حمله از میانه میدان روان کند. آن بازیگزاری اولی که با پاس‌های کوتاه انجام داده شد، آن خیلی شد که به طور غیر عادی برهم داده شده است. با امید دسترس کردن توپ از میانه میدان آن حمله‌آوران ریال مادرید نه موفق میشدند. دفاعگران بارسلونا البته در جای خود قوی بودند، ولی بارسلونا باشد با آن اسلوب خاصه خود با پاس‌های کوتاه با مرام و سمت خط دروازه ریال هجوم میکرد و از روی امکانیت‌های گلزنی هم بارسلونا بسیار برتری قوی داشت. ولی تیبو کورتوا که اصلا در بازی جام دروازه‌بان دیگر هنرنمایی میکنه، در این فینال تیبو کورتوا واقعا باز از خود مهارت خاصه نشان داد. در چند حالت الکی در نیمه اول دستش رو توانست از گل نجات داد و چگونه یک از رفت اول بازی معلوم بود عموما بارسلونا برتریش
روشن بود چگونه که در نیمه دوم البته که بعد انچلوتی از خود یک سر و صدا بلند کرد و بسته اون تغییر تاکتیکی خاصه خود، ولی بارسلونا واقعا هم معلوم بود از اول که این دسته بارسلونا نسبت ریال برتری خاصه خود را نگاه می‌دارد. بله، قبلا ما مهارت‌های انفرادی دسته ریال مادرید رو بسیارتر توصیف می‌کردیم. میگفتیم بازیکنان دارد که آنها می‌توانند مثلا با تنهایی همون نقشه حریف رو برباد بدهند. ولی در این بازی معلوم شد که مهارت‌های انفرادی دسته بارسلونا از ریال دیده فکر می‌کنم که زورتر بودند. مثلا خودی بازیکنان مثلا خودی رافینیا، خودی لامین یامال، خودی پدری، همه بازیکنان دسته بارسلونا از حساب مهارت‌های انفرادی فکر می‌کنم در میدان از بازیکنان ریال مادرید خوبتر بودند. با استثنای اون که بعداً تغییرات شد، اردا گولیر با میدان برآمد. اردا گولیر واقعا در مقابل بله انا میگم بازیکنان در مقابل بارسلونا در برای ریال مادرید باید اون جوانان رو بر وقت‌تر با مثلا هیئت اساسی باید به میدان برآورد. و ببینید که چگونه وقتی که بازیکنان ریال توپ رو میگیرن حتی شانسی همون وقتی معینی به یکدیگر پاس دادن نداشتن، توپ رو میگیرن در حال بازیکنان دسته بارسلونا اونها رو میگیرن. در حالت دریبلینگ کردن فوتبال بازان بارسلونا از بازیکنان ریال زورتر بودن. بازیکنان ریال قریب که دریبلینگ کردن نتونستن با استثنای اونه که مثلا جود بلینگهم چند دریبلینگ انجام داد و اردا گولیر رو دیگر نه امباپه دریبلینگ کرده میتونست، نه وینیسیوس همون بازی‌هایی که در مقابل دیگران نشون داد اون بازی رو کرده توانست، دیگر یگان تا اونها بازی کرده نتونستن. بازیکنان بارسلونا همشون در یک سطح بودن، همشون از بازیکنان ریال دیده بالاتر بودن. مخصوصا در دو کنار بازیکنانی که داشتن مثلا خود لامین یامال میتونست که با تنهایی دل خو بازیکن ریال رو مثل کودک گذارد. خود رافینیا، ژول کونده، همه بازیکنان بارسلونا در مقابل بازیکنان ریال ارزنده بازی کردن، خوب بازی کردن. انا اینجا ما اکنون نقش سرمربی رو در یک دسته واقعا احساس کردم که همین بازیکنانی که خوابی داشت، خواب استفاده بردن نتوانست. این بازیکنان نه دریبلینگ کرده میتوانستن، نه مثلا با تاکتیک خاصه با فشار آوردن نبود، یگان چی نبود. وقتی که هانسی فلیک اومد بازیکنان موقعیت خود رو پیدا کردن، هر یک تاش وظیفه خود رو با طور سطح‌ویژه اجرا کرده میتواند. اما در دسته ریال مادرید یگان کس وظیفه خود رو اجرا کرده نمیتوانست. توپ رو میگیریم ضربه، توپ رو میگیریم ضربه، از دفاعگران توپ رو میگیرن یک بالا کرده با بیرون برارن باید یا با پیش هوا دیان. دیگر تاکتیک خاصی که اونها یک دو میرفتن با پیش، دیگر این چیز در دسته ریال مادرید تماما نیست، وقتی آخر تماما نیست. من از همون اولی موسم باید اینجا گلروز می بود و جای ایمانبک من در اینجا باید گپ میزدم. من از همون اولی موسم گفته بودم که اومدن کلیان امباپه در تاکتیک آنچلوتی در آخر سری آنچلوتی رو میخورد. گفته بودم من گپ رو ما اون نوار رو گفته بعد استوری میکنم به خاطر گلروز. ببینید که گپ من شد، کلیان امباپه اومد هرچند وظیفه خود رو اجرا میکند بله، ولی مسئله لیدری این بحثی کلان است در دسته ریال مادرید. این همه چی رو عوض میکند. بازیکنان نمیدونم با کدام سان بازی کنن. با وینیسیوس در اونجا حتی مقاله برآمد، من خواندم که مقاله در یک رسانه اطلاعاتی که میگفتن حتی وینیسیوس جونیور گروه خود رو تشکیل کرده است. یک گروه بازیکنانی هستند که وینیسیوس جونیور رو گوش میکنن، مثلا بیرون از میدان اونها در یک جا رفتن نشسته یک دیگر رو غیبت میکنن. باز کلیان امباپه گروه خود رو دارد، باز در اینجا رودریگو گروه خود رو دارد. انا همین گروه بازی ها اخیراً همون تاریخ پساژ رو در دسته ریال مادرید تکرار میکنن. خب به هر حال باید این نکته رو بگوییم که تا دقیقه 48 دسته ریال مادرید سوی دروازه بارسلونا همگی یک ضربه داشت، اما بعد از این تاثیر برآمدن البته امباپه احساس می شود. مخصوصا تا دقیقه 70 الکی 7 ضربه بود، 6 تاش رو سوی دروازه، یعنی دیده شد که ریال مادرید فعال است. اما چیزی که در بازی دسته بارسلونا برای مثال مرا اندکی به شگفت گذاشت، اندکی در حیرت گذاشت، این بود که بارسلونا حتی حساب وقتی 2-1 به فایده ریال مادرید شد، اگر ما بارسلونای دوره‌های قبلی رو به خاطر آوریم اونها گویا دست و پا خورده میشدن، از مبارزه دست میکشیدن. نه، بارسلونا کامبک کرد مقابل خود ریال مادرید که شاهی کامبک است، این بازی رو از ورطه ناکامی ها بیرون کرد و بعدا توانست به پیروزی هم نایل شود. در پایان همین بازی دوستان گرامی لحظه های بحثناک اتفاق افتادن، از جمله یکیش در داخل جریمه‌گاه، همین حالتی که ما و شما میبینیم فران تورس میافتد. داور البته اینجا وقتی بها داد او یگان قاعده ویرانکنی رو به اعتبار نگرفت. علاوه بر این باید من بگویم که اینجا برای من برای مثال واکنش شخصی خودی داور مرکز آنقدر مهم نبود،
чаро аз ҳуҷраи вар ҳамин ҳолат дида нашуд, инаш қобили таваҷҷӯҳ аст. Ба он хотире ки на ба довари асосӣ аслан фишор оварда буд Реал, балки ба довари ҳуҷраи вар, яъне Гонсалес Фуэртас фишори асосӣ буд, чунки маҳз ӯ як нав кинояомез нисбати Реал Мадрид дар нишасти матбуотӣ ҳарф зада буд. дар ин ҳолат бубинед воқеан ба назар чунин менамояд ки бояд зарбаи пеналти таъин мешуд, валекин ҳолат дар охири нимаи дуюм рух медиҳад. Дар дақиқаи иловагӣ буд. Бубинед, агар ки дар ин ҳолат пеналти таъин мекунед, Барселона ба шарофати ин пеналти баъдан комёб мешавад, инҷо он ҷанҷолҳои пеш аз рақобат ки буд боз ҳам бузургтару бузургтар мешаванд, ҳарчанд ки новобаста аз он ки ҳақ асту ки ноҳақ Реал Мадрид гапои худро хоҳад зад, телевизион кор кардан мегирад дар Реал Мадрид, вале бубинед доварам кулли ин фишорҳоро пеш аз рақобат эҳсос кард ва дар рафти рақобат ҳам барои ӯ баровардани чунин қарор ба таври якдилона ин бисёр мушкил аст ва он ҷо бояд чӣ гуне ки худат ишора кардӣ Парвиз, аз ҳуҷраи видеоӣ бояд ба ӯ хабар мекарданд, баъд барои ӯ замина мешуд. Вале бубинед довар гирем агар ки дар ҳамин як ҳолат Реал Мадридро дар наҷот дод, валекин Реал Мадрид дар идома ҳам он пештозии худро ҳифз карда натавонист, баъдан ҳам ноком шуд ва чун адвокати мухлисони Реал Мадрид мехоҳам баромад кунам ки бубинед он мушкилоте ки Реал Мадрид дорад дар ҳамин мавсим воқеан ҳам боиси нокомии худи даста шуд. Бубинед дар хатти дифоъ боз Ферлан Менди аз ҷароҳат ба майдон омад, аллакай дар нимаи аввал маҷбури иваз карда шуд. Фран Гарсия нафаре нест ки метавонад зидди дастаи топ ба таври садфоиза бозӣ кунад. худи Асенсиоро ки бубинед аллакай дар нимаи аввал дучори корти зард шуд, корти зард гирифт ва он кулли қоидаи вайронкунӣ мешуд, бештар Асенсио анҷом медод. Бале, дар охир як хатои ӯ пеналти монданд ва пеналтиро боз бекор карданд. Ва як нафари устувор Рудигер аст, ба як нафар намешавад, ба як гол баҳор намешавад. Ва агар аҳамият дода бошед, Рудигер аллакай дар қисми дуюм аз рони пояш осеби бениҳоят вазнин гирифта буд. Ӯ як илоҷ карда то охири вақти асосӣ бозӣ кард. Бубинед он мушкилоти систематикие ки Реал Мадрид дорад, раҳмат ба Анчелоти ки бо вуҷуди чунин мушкилот бозиро гардон карда камбек кард, валекин бо вуҷуди чунин мушкилот зидди Барселонаи муқтадире ки ин мавсим аст дигар камбек карда намешавад. онҳо натавонистанд бо вуҷуди он заифии дар хатти дифоъ ин натиҷаи худро ҳифз кунанд. Валекин албатта претензия ба қавли Русон нисбати сторагон ҳаст. Ин сторагон бояд маздашин бози лидери худро нишон диҳад. Винисиус, Мбаппе ва дигарон ки пули бештар мегиранд, Винисиус мехоҳад баробари Роналду 30 миллион евро дар як сол дар як мавсим гирад. Маз ба қадри ин пул бояд кор кард. дар хатти дифоъ аз ноилоҷӣ чунин мушкилот ба миён меояд. хатти ҳамла наметавонад онро ҷуброн кунад ва Барселона ки дар ба қавли куражи худро қабидаст ва дар ҳолати идеалӣ қарор дорад, бо вуҷуди он интизоме ки шумо гуфтед барои чӣ роҳ афтода намешавад, маз ин интизоми олмонӣ ки мураббиёни олмонӣ ҷорӣ мекунанд, чунин характери қаҳрамонии инҳо дар бозии марҳилаи умумӣ бо Бенфика буд, вақте ки инҳо тавонистанд камбек олӣ кунанд, ба даст бибаранд. Чунин ҳолат дар чемпионати Испания бо Селта буд, вақте ки инҳо дар охир бо Атлетико буд, чунин бозиҳо бисёранд. Ин маҳорати хозаи Филик аст. ин доштани чунин бозигароне ки тақдири рақобатро ҳал карда метавонанд, онҳо ҳалакай ҳадаф доранд, онҳо бовар доранд ки ба самти ҳадаф равонанд. Вале ки дар Реал Мадрид ҳалакай система вайрон аст ва қурбони ҳамин система Анчелоти бузург шуд, нафаре ки воқеан барои даста кори шоён кардааст. ва ин табиист ки даста дучори буғ мешавад, мураббӣ масъул аст, ҳудадор аст, ҷавобгар аст. ва Анчелоти бояд дар мунтахаби Бразилия равад, ин нафарони беинтизомро интизомашонро дуруст кунад. ва ҳаминҷо як чизи дигарро дар мавриди Анчелоти ман Бразилияро дар назар ҳаминҷо як чизи дигарро дар мавриди Анчелоти бояд бигӯям ки ӯ чанд вақти охир аллакай аз роҳбарияти дастаи Реал Мадрид талаб мекард ки шумораи гурӯҳи мутахассисони таҳлилгар дар студи мураббиён зиёд карда шавад. Барои мисол дар Барселона 7 нафар таҳлилгар он бевосита кор мекунанд, дар студи мураббиёни дастаи Реал Мадрид бошад ҳамагӣ 2 нафар чунин мутахассисон ҳастанд. Умуман тавре болотари мон бегуфт, ман албатта розӣ ҳастам ба ин фикр ки то ҷои қурбонии ҳамин гӯем аз як тараф сиёсати нодурусти трансферии вақтҳои охири Реал Мадрид маҳз Анчелоти шуд, чунки мураббӣ дар таърихи навини Реал Мадрид фикр мекунам
албатта дастовардҳои шоёну бузург дорад. Мо аз як тараф Зиданро метавонем бигӯем, вале муддати тӯлонии фаъолият ва дастовардҳоро дар маҷмӯъ ба эътибор бигирем, Анчелоти таъсираш зиёдтар буд назар ба Зайниддин Зидан. хуб дӯстони гиромӣ, як лаҳзаи дигари баҳснок дар поёни рақобат буд, ҳолате ки ҳатто ҷанҷоли калонро ба миён овард, дигар Рюдигер худро нигоҳ дошта натавонист ва ҳатто гуфта мешавад ки то 12 бозӣ ҳатто мумкин аст ӯро аз ҳаққи иштирок дар бозиҳо маҳрум кунанд. Албатта футболбози дастаи Барселона ҳам дар ин ҳолат ҳамон андак расише ки буд ба ӯ кифоя буд то ин ки худро ба замин партояд ва пеши роҳи ҳуҷуми ояндадор гирифта шавад. хуб дар мавриди голи севими дастаи Барселона ман мехостам шумо мухтасар фикри худро бигӯед. Модричи бо таҷриба албатта ба самти футболбози ҷавон пас дода истодааст ба умеде ки ӯ як-ду қадам пеш мемонаду тӯбро мегирад ва ҳуҷумро ба самти дигар гардон мекунаду давом медиҳад. Аммо Иброҳим Диаси ҷавон дар ҳамон ҳолат гӯё ки интизори он аст ки тӯб бояд биёяд ба назди ӯ ва тӯбро дарёфт кунад. дар ин ҷо ҳамин хел гуфта метавонам ман ки воқеан дар охир бозингарони дастаи Реал Мадрид ҳастанд таҷрибаи бузургтаринро доранд, вале ба назар чунин мерасид ки онҳо дасту по хӯрданд, пасҳои нодуруст доштанд, зарбаҳое доштанд ки аз майдон ҳадафмандона набуд, як бало карда аз майдон берун бароем. Инам дар ҳоле ки дастаи Барселона аз онҳо масалан фишор оварда истода буд, вале партофти Модрич воқеан нодуруст буд, кори нодуруст буд аз ҷониби Лука Модрич. Боз он ҳам дар як масофае ки бозингарони дастаи Барселона фишор оварда истоданд, ба дарвоза наздик шуда истоданд, вале ӯ партофте мекунад ки гӯё ки як фориғболона ба сӯи Иброҳим Диас ва аз ин чиз истифода бурда тавонист Жулкунде. ин хел иштибоҳҳо аз ҷониби бозингарони дастаи Реал Мадрид зиёд ба миён меомад, вале онҳо хеле маҷбуракӣ муқобили дастаи Барселона бозӣ мекарданд ва амин агар Модрич намедаромад ба ҷои бозингарони дигар медаромад, вале дар ин ҳол агар ҳамон бозингароне ки дар ҳайати асосии дастаи Реал Мадрид буданд дар қисмати аввал агар то охир бозӣ мекарданд, бовар кунед ин гуна иштибоҳҳо хеле зиёд мешуд. вале фишори бозингарони дастаи Барселона ҳатто ба Модрич ҳам таъсир расонад, ҳатто ба бозингарони ботаҷрибаи дастаи Реал Мадрид ҳам. ман хеле андеша дорам. вазъияти психологӣ бубинед, агар ки замони хави Реал Мадрид фақат Барселонаро шикаст медод, замони Филип баръакс шудааст. вақте ки бо ҳисоби бузург дар ин бозӣ албатта не, бо ҳисоби бузург фақат дар бозии муҳимтарин шикаст мехӯред, аз ҷиҳати психологӣ мушкил аст худро мутобиқ кардан ба ҳамон авраи бозӣ, омодагии хоса дидан ва он ҷавононе ки мо ишора кардем бештар иштибоҳ мекунанду он нафарони зиёд пул мегиранду бояд дар хати ҳамла он иштибоҳро ҷуброн кунанд, инҳо коре карда наметавонад. ин чиз аллакай мушкили систематикиро боз ҳам бузургтар мекунад. бубинед чаро дар ҳайати Реал Мадрид ҳолати офсайд зиёд ба қайд гирифта мешавад, барои он ки Мбаппе ва Винисиус ҳарчи бештар иштиёқи баланд доранд ки дар ҳамин бозиҳои муҳим тезтар гол зананд, бештар худро нишон диҳанд, дар расонаҳо таъриф тавсиф шаванд ва фаромӯш мекунанд ки барои гол задан бояд ки ҳамон хати офсайдро бояд дар ҳамон муайян бояд як ҳолати саросимагӣ роҳ надод. албатта мегӯянд ки инҳо ҳозир Анчелотиро тактикашро нодуруст мебароранд, инҳо дар ин ҷо нишаста ҳарчи гуфтан мегиранд. мухлисо албатта баъдан суханҳои худро доранд, валекин аслан ҳамин хел аст. бубинед вақте ки зиёд дар ҳолати офсайд қарор мегирӣ, вақте ки дар ҳолати дуруст Винисиус ба Мбаппе пас намедад, худ зарба мезанад, зарбаи ноаниқ, ин ба ин пас намедиҳад, инҳо омори шахсии худро бештар кардан мегиранд, як интизоми дастаҷамъӣ нест, маз фалокати дастави ба миён меояд. бубинед Ламин Ямал метавонад худ гол занад, вале ки сари вақт ба Рафиня пас медиҳад, ба Левандовскиро бо тӯб таъмин мекунад. дар Винисиус дар Реал Мадрид чунин нест. Винисиус ба ҳоли худаш, Мбаппе ба ҳоли худаш, Родриго ҳамшаҳригирӣ карда кори карда бештар ба Винисиус пас медиҳад. ин чиз як бенизомиро ба миён меорад ва Мусафед албатта ӯро касе гӯш накард ва фикр намекунам ки Хаби Алонсо ҷавон дар чунин ҳолат метавонад аз зудаи идораи чунин бозигарони ба қавли то ҷои бетарбия барояд. дар қисмати дуюм агар аҳамият дода бошад, Реал Мадрид тактикаш як-ду аст. ту ба ман пас медиҳӣ, мебарои ман боз тӯбро ба ту бояд баргардонам. аз ҳамин услуб истифода бурдам дар қисмати дуюм. вақте ки қисмати дуюм оғоз ёфт, аллакай Реал Мадрид аз ҳамин чиз зиёд истифода бурданд ва муваффақ ҳам шуданд. бояд онҳо то охир ҳамин чизро идома медоданд, вале як 10-15 дақиқа тӯбро бо худ гирифтанд, ҳатто ба задани гол даст ёфтанд, фурсатҳои хеле зиёдро ба миён оварданд, бо ҳамон услуби Реал Мадридӣ бозӣ карданд. вале боз гуфти Имонбек, боз дар он ҷо тарафкашиҳо сар шуд, бенизомӣ побарҷо шуд, баъд дигар боз дастаи Реал Мадрид худро ба ҳамон дар қисмати аввал чӣ хеле буд ҳамон хел баргардонид. баъд дуюмин чизе ки аз бозингарони дастаи Барселона бо вуҷуди ҳамаи он истеъдоди зуре ки доштанд онҳо, чизе ки барои ман писанд наомад, ин найрангбозиҳои онҳо буд ки хеле зиёд буд. масалан
ягон гандагӣ надорад, вале тамошобинро асабӣ мекунанд. Вале муҳим натиҷа аст. Як коре карда бояд онҳо пеналти кор кунанд, чиз дигар. Аммо бубинед ки даст бар остак ба баданашон мерасад, чи Мбаппе бошад, чанд ҳолат дар Мбаппе ҳам хеле дод. Вақте мерасад онҳо ба замин худро чунон мепартанд. Ё бубинед Рафина қариб ки масалан аз рӯи ноадолатӣ пеналти кор мекард. Ин ноадолатӣ аст охир, симуляция ва истилоҳ. Аниқ хонаи довар месӯхт. Хонаи довар аниқ месӯхт, бовар кунед. Ламин Ямалро бубинед ки Себальёс буд агар фикр ва хато накунам. Ӯ истак ба рӯяш расид, ӯ чунон дод зад дар рӯи замин. Дар дастаи Реал Мадрид, дар дастаи Барселона аз азал ҳамин гуна бозингарон хеле зиёд буданд. Махсусан Неймар буду, Суарес буду, дигарон буданд. Вале ҳамин чиз тамошобинро бисёр асабӣ мекунад. маро махсусан ҳамин бозингарони дастаи Барселона зиёд асабӣ кардан дар инҷо. шуморо фаҳмидан мумкин албатта. Реалро тарафдор. Бале. Ман тарафдор. Вале ки мухлисони Барселона ин чизро охирон бояд муқаид кунем ки хай ино ҳам бояд ки бо адолатона 1-2 сол хурсандӣ кунанд, зеро ки ҷому ҳамаш ба хазинаи Реал Мадрид рафт ва арзанда ҳам ҳастанд барои хурсандии ино ҳам ба зудӣ тамом мешавад. Аммо як чиз дигарро ишора карданд. Ман рости на мухлиси Реал, на мухлиси Барселона. Як журналисти лекин росташро гем мухлиси ягон мухлиси Реал Мадрид. Не. Як чиз дигар, Барселона вақте ки Реал Мадридро мебурад, тамоми расонаҳои иттилоотӣ, ҳатто расонаҳои иттилоотии расмӣ ҳамон қадар ҳангома месозанд. барои чи Реал Мадридро буридан барои дастаҳо ин қадар шараф бошад, ҳатто барои Барселона ки онҳо як умр азалӣ душмани дастаи Реал Мадрид ҳастанд. Вале вақте ки Реал Мадрид Барселонаро мебурид, тӯли 10 соли охир Реал Мадрид доим дастаи Барселонаро шикаст медод. Дар ин 10 сол ягон хел бубинед ки то чӣ андоза мухлисони дастаи Реал Мадрид, ман акнун ба онҳо камтар таъриф кунам гуфти он гапо, то чӣ андоза онҳо ором ҳастанд, то чӣ андоза онҳо ғалаба бар Барселона назарашон намегирифтанд. баъди бозӣ тамоман дар бораи ҳамин чиз гап набуд. баъди бозӣ нагуфтанд ки Реал Мадрид Барселонаро зад, чиз дигар ин хел гапо набуд. Акнун бинед ки шодию нишоти мухлисони Барселона то чанд сол дигар идома меёбад. Агар требл кунанд тамом дигар. Требл кунанд тамом дигар дар даму нафаси онҳо истода намешавад. Ташаккур. Медонед барои чӣ ман мехостам ҳаминҷо назари худро гуфта гузарам. Ин боз ҳам бармегардем ба ҳамон мавзӯи мухлисӣ. вақте шумо аз нигоҳи мухлисӣ ин ё он даста ба ҳамин гуна ҳолат рӯбарӯ мешаведу мехоҳед ҷавоб гардонед, ба назаратон ҳамин гуна менамояд ки дар васоити ахбори умма барои мисол дастае ки тими шуморо ғалаба кардааст дар мавридаш зиёд мегӯянд, таъриф тавсиф мекунанд, тамҷид мекунанд. вале агар ҳам агар ба эътибор бигиред, барои мисол дар давраи хави ҳам натиҷаҳо бад набуд. ӯ дар финали суперҷом муқобили дастаи Реал Мадрид бо ҳисоби калон ғалаба карда буд, ё ин ки давраи Эрнесто Валверде ӯ аслан дар ягон эл классико дучори бохт нашуда буд ин мураббӣ, ё натиҷаҳои дигар. Реал Мадрид танҳо дар ин байн дар Лигаи Чемпионҳо муваффақтар буду, беҳтар буд назар ба Барселона дар мусобиқоти дохилӣ. Барселона ба ҳар ҳол дар эл классико вақтҳои хави бисёр ғалаба мекард. дар давраи хави нисбатан муваффақтар буд, аммо буданд финалҳое ки хави бошад. дар давраи Роналд Куман ҳам дастаи Реал Мадрид муваффақ. се соле ки барои мисол Эрнесто Валверде сармураббӣ буду, ягон бор бохт надошт дар баробари Реал. яке аз марҳилаҳои хуби дастаи Барселона ҳамин 10 солаи охирро ба эътибор мегирем. хуб, таърих ёд надорад аслан ҳолатеро ки баъд аз эл классико баҳсу музира нашуда бошад, ҷанҷол нашуда бошад миёни мухлисон тарафдорони ин ду даста. шояд буданд 1-2 мавриде ки ҳисобҳои калон ба қайд гирифта шуду, дигар ҳоҷат ба гуфтугузори зиёдатӣ набуд. аммо вақти охир ҳатман дар ҳар як эл классико пеш аз он, баъд аз он, дар рафти худи бозиҳо ҳатман суханҳо зиёд ҳастанд ва моҷароҳои зиёде гирди номи ин ду даста чарх мезанад. зеро дӯстони гиромӣ, мо мехоҳем ё на, дар олами муосир, дар футболи муосир ду дастаи бузургтарин, ду дастаи абарқудраттарин маҳз Реал Мадрид ва Барселона ҳастанд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо акнун мо нашри навбатии барномаи таҳлилии Ҳевраголро хотима мебахшем. ман исори сипос мегӯям ба ҳамкоронам Имонбек ва Фирдавс ки дар барнома ҳузур доштанд. мо ба таври муфассал аз муҳимтарин рӯйдодҳои футболии ҳафтаи гузашта дар Аврупо натиҷагирӣ кардем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед ва аз варзиш дур нашавед. хайр.